Mrzle mi se ruke, ljudi moji. Lupao spomenik je tamo, preko puta. Sad i nije neka gužva u tramvajima. Pečački je imao visok stepenik. Evo, prolazi buka. Sport i opta. Upoznali smo se jednom i još ima tome 7-8 godina. Ovo gore je lov. Ovo je nova ulica. Crni petak, malo sutra. Iz Vatra nema prilaz. I ovi kafići nemaju prilaz, sandwich shop nema prilaz. I ova pekara nema prilaz. Ljudi, od Svetskoj pijace do crkve Svetog Marka i tog Pelivana, baš da čovjek rodi mečku. Ovo je Kumanovska ulica. Evo Manija, oni imaju prilaz. Evo Metropol preko puta.
Segeri prilaz, svaka čast. Apoteka nema prilaz. I ovo je Lili bez prilaza, što je stvarno čudo. SVP ima prilaz. Metropol Palac. Fast food Ušara. Nema prilaz. Ovome ljudi do dizanja revolucije po ovakvom vremenu, samo ludo čovjek. Evo pekara Lulu. Apoteka ima stepenice na dole i napisali su plavne stepenike. Evo, prolazim pravni fakultet. Pravni fakultet s druge strane. Odavde sad sigurno počinje gužva. Poštanska štedionica. Ovo je onaj bez prilaza za osobe sa invaliditetom. Strašno. Admiral, ovo je nekad bio video klub, sad je kockarnica. Kod ovog Zlatara može da se uđe, ali je uska radnja strašno. Ovo je pešački imao neke crvene šare, najvjerovatnije obojeni revolucionari. Da, stvarno ih treba zvati obojeni revolucionari. Pazite ovdje trotoar koliko je visok. Još malo pa ne bi mogli ljudi da parkiraju. Ovdje je super fast food Mr. Lee. Da uđem kod njih da se zagre. Mr. Lee. Hrvatska piletina.